Israeli President Naftali Bennett nyetune shebagü ursu sinzi Vladimir Putin ta Ukraine sinzi Volodymyr Zelenskyy nikar kamyonade chönje phenre chamjo yongtab nangshim bedu duncha der ko Moscow ru phebgen zamlingi guji chibudi cha yobathang kongi phardum chigyu Israel la sangju gi genkur yobatha ju chulu dana sabat sumbe kabla jushu che chog mega miso gyoptab chegyuni telekhe chewa reji sundu. It's important to understand that Kisi zamlingi guji chu gyogbu tabshe modona nedan dubu chaju yinba shegyuni khechimbre nge sheya ne so mangbu shogyu tha Ukraine chazan dorshi joyu gyabjo wa saya mangbu chaju yinba tha tada chita mere cho niga maksar thuma gobar gyogbu thumö che thuba sogyuni zamlingi genso khunke namgi lengere of the major players in the world. Israel gi phardum shegyuni chambucha yorje nedun keba khaji gi judu. Israel does inhabit a very unique space right now. Israel gi Ukraine da urusu cho susur dewa yagu nyarshin yobata cho nige Israel la chanjo chegi yoza Israeli zunyo di te mixe nebapshi yore. Wenga Israel yeshiba shenki gisha ngagudu urusu mangmitang yobati Israel gi tabjula dogri chimbucha yorje judu. A mediator should normally be a side that can Günden chena phadum chegen ki thönö chegen choga ni sosu lodong gashi chejugyu nöshu gegyu niba gogu yore Israel la thi niba meba sebu yimba mase ngagudu urusu siju sungdan la cho mangbo ne dün gogre Bena kisi urusu Syria na shabe kama namru torgu trisha mala S400 parwa yina thi gengi Israeli nama chamjo chegu chagyu yimba tha Iran da nyamdu duden thömö chegyur the nö gegi yoba Israel la tadan yore Israel na taben Ukraine jumiri ki chimin nebo wa tongtra mangbu ngulen che yoba tha thadu jumiri ki nami gyapchong yokhe mangna mi bumji lengyu cheshi yoba Ma malambe ngola Israel na jumiri maimbe Ukraine ki mithi nizam yoba namla nedu chigyu chogjin shungi joyu yimba tha Thadu Israel na Ukraine ki jumiri maimbe minga tongla gyapjuwe thongjengyu yongchoba thaju che yodu Linda Gradstein ki tambe nezu phabgyu da nyenru shukhen snamyan zom yin